Reverend Patrick Tinka yahabure kanisa kwa roho habe obutandikire kubo mu makanisa hamwe no mu maka yashaba bona kwerinda bhabobo Yesu wafira kazoka nawo wakwire kuzumwa wakwire kubaho hayizire obuhabe mweni bashaba mweyiro obuhabe mweyiro nutandisabaka hatukuba kwisha bari ko mukazi bagira muri mukazi ngo botatengena mushenja kuronza Timarhanga na mnonga abukutisa ahashahege twaikaho mtumusima habugombeka bwe kanisa yitu ya All Saints Church of Uganda ebyatukorere ne byamani byatukorere ne byo kutangaza yitwa batandikiro mu kibanda turya hanso kwifo nshabirayo y'umuteni bamwe abakristayo be kanisa bashobora ko kanisa yatandikire 2015 beitu hekiriyo necyombe kwa Kanisedi ekatandiko mwaka gwa 2015 Kanisedi yagumanira katandikiro mugomborra kabatine mwanya nyambabazi ushemwe eri higumisiriza hakatwa ploti kandi wabarane yabanda unobwe na hato mwami Martin yichize yatereza horo yegomborra mankorra mu ekanisa tushaberamu kandi ganyuma abakristayo barundana sente bagura ploti Timarhanga abo mugo mufunda bwegomboro tubete nde mukabari natworere byembabazi kanisa yitu newa kandi no mbuzo yitu yana syo mwaka omukanisa yitu no kubatiza no kusima byona omuha batandikire kanisa yashobora kubashabira obureberezi bwa North Ankole ekanisa y'abakristayo mu town ya Rushere batyeka bikiriza okubanza n'insimarhanga ahabwo kuba kanisa yitu kutandika kwayo tukachikaruga ahabureberezi tukabashaba nimukunda tubase kugira ekanisa yitu ya All Saints mu kanisa atubureberezi nabwo bwatwikiriza twabasa kutereza ekanisa Kanisedi yasitimya kamwendo mukombekwa kandi kiriyo neyetengo bwezi kurwo mu bantu gashakwa kanaremesa habwa Sky Television agenshonga omuri kiruhura